मालेमगी तोंगान तोंगानबा मफमसिंगी मरुओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी फ्लोरिडादा सिटखिबा चही सिगी ख्वाइदगी कनबा नोंगलै नुंगसित मिल्टन हेरिकेनना 13 सिखरे चही असिगी ओइना ख्वाइदगी कनबा फ्लोरिडादा सिटखिबा नोंगलै नुंगसित मिल्टन हेरिकेनदा हौजिक फाउबगी ओइना मियोइ 13 रोम सिखरे हाइना फ्लोरिडादगी फोंदोरपा पाउ अमना हाइरी पुंगदा किलोमीटर 134 रोम यांगना लाखिबा मिल्टन हेरिकेनना मरम ओइरगा फ्लोरिडागी युम लाख 52 रोम मई फंगदबगी अवाबा अमदी इसिंग थुमजिलकपगी खुदोंचादबसिंग चाउना मायोकनरी लोइनना नोंगलै नुंगसित असिना युम 110 रोमसु चाउना अमांगता थोखरे फ्लोरिडादा था अहुमदा चुबगी नोंग चुबगी चांग अदु पुंग अहुमगी मनुंगदा चुसिलक्प मरमना पाकछन इचाउ थोपना मरम ओइरगा मियोइ लाख 10 रोम इचाउगी अवाबा मायोकनरी इलेक्ट्रिसिटी फंगदबदगी फ्लोरिडा दा थबक पुमनमक लेपखरे न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट अमना फोंदोरकपगी मतुंग इना सेंट्रल फ्लोरिडादा इंची 19 रोम चांगदा अकनबा मोंगदा नोंग चुखी नोंगलै नुंगसित असिना मरम ओइरगा अवाबा मायोकनरीबा मियोइसिंगी मतेंग पांगनबगीदमक नेशनल गार्ड 15 रोमसु सिजिनरी मांगताख्रबा मफमसिंग अमुक हन्ना महौसागी पिबमदा लाकनबा अकनबा मोंगदा होनरी थबकसिंग असिगी मनुंग चन्ना टेम्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सु अमुक हन्ना मथौ निंगथिना तौबा ngamnaba थबक पाइखटपा हौक्रे हाइरी मिल्टन हेरिकेन नोंगलै नुंगसित असिना मरम ओइरगा अवाबा नंगलबा मियोइसिंग कन्नबगीदमक हेलीकॉप्टर 13 अमदी हाई वाटर वेहिकल 500 रोमसु सिजिनरी हाइरी हंदक लाकिबा नोंगलै नुंगसित असि थारगा पुन्ना था खरा असिदा लाकिबा नोंगलै नुंगसित असि अहुमलक सुख्रे अकनबा मोंगदा लाकिबा नोंगलै नुंगसित असिना मरम ओइरगा हौजिकसु अकनबा टोर्नेडो 113 रोम अमुक लेबाक असिदा लाकपा याबगी अकीबा लैरी हाइना नेशनल वेदर सर्विस की माइकेदगी फोंदोरकली पनबा याबदी चही असिदा लाकिबा हेलेन हाइना मिंगथोनबा नोंगलै नुंगसित लाकिबा अदुदा फ्लोरिडागी स्टेट 12 की ओइना पुन्ना मियोइ 115 रोम सिखिबगा लोइनना मियोइ कया अमना चाउना असोक अपन नंखी हेलेन नोंगलै नुंगसित अदुगी मियोइ क्रोर अमा लाख 10 रोमदा अचोबा चैथेंग पीखी लोइनना फ्लाइट 1000 रोमसु कैंसिल तौबा मथौक ताकी हाइनसु रिपोर्ट अमना हाइरी मखा तारकपा पाउदा पाकिस्तान की कोल माइंदा चथकिबा अटैक अमदा मियोइ 10 सिखरे निपालना असोक अपन नंखरे पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रोविंस की मनुंग चन्ना लेबा कोल माइन अमदा सखंगदबा मियोइ अमना रॉकेट अमदी हैंड ग्रेनेड सिजिनदुना लंदारखिबदा मफम अदुदा लैरंबा मियोइ 10 थौदोक थोखम अदुमक्तदा सिखिबगा लोइनना मियोइ 9 रोमना असोक अपन नंखरे हाइरी टेररिस्ट की अटैक असि पाकिस्तान दा हंदक पांगथोकदोरिबा सिंहाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिति असिगी मंगोइनना तथरकपा अटैक सिंगी मनुंगदा अमनी अटैक अदुगी मतंगदा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन 𝗬𝗫𝗔𝗧𝗧𝗔𝗘 फोंदोकपगी मतुंग इन्ना सखंगदबा मियोइ अदुदा रॉकेट अमदी हैंड ग्रेनेड सिजिनदुना लंदारखिबा अदुदा सोकिबसिंग अदुगी मनुंगदा अरुबा फिबमदा लैबा यावना सिबगी मसिंग असि अमुक हेंगलकपा याना लैरी हाइरी थौदोक अदुदा चेनरिबा मियोइसिंग फानबगी दमक पाकिस्तान की पुलिस सिंगना अकनबा मोंगदा पाकचना सर्च ऑपरेशन चथबा हौख्रे हंदक अफगानिस्तान गा लोनबा मफमदा लैरिबा बलूचिस्तान दा अकनबा मोंगदा टेररिस्ट अमदी पाकिस्तान की आर्मी सिंगी मरकता खुद थौनबगी थबकचु कंखलगली हाइरी मखा तारकपा पाउदा सेंट्रल बैरूट अमसुंग गजादा इजरायलना चथखिबा अटैकता पुन्ना 34 सिखरे 494 रोमना असोक अपन नंखरे पुंग 13 की मनुंगदा सेंट्रल बैरूट अमसुंग गजादा इजरायलना चथखिबा एयर स्ट्राइकता पुन्ना मियोइ 34 सिखरे अदुगा 494 रोमना असोक अपन नंखरे हाइरी इजरायलना बैरूटा चथखिबा एयर स्ट्राइक अदुदा नुमित खरनी असिगी मनुंगदा अहुमलक सुबा ओइना चथरखिबनी लेबानन की हेल्थ मिनिस्टरना फोंगोकपगी मतुंग इना हौजिक फावबदा इजरायलना चथखिबा एयर स्ट्राइक सिंग असि साउथ बैरूटना हेना अयामा चथखि इजरायल की लानमी सिंगना हेजबोला टेररिस्ट ग्रुप पु टारगेट तौदुना लेबानन दा हौकिबा सेप्टेम्बर 12 दगी अटैक चथबा हौकिबनी अमरोमदा इजरायलना मतम खरना लेबानन दा मियंग थमदुना लेबानन बु अदु हौजिकती लेबानन अमदी गजा लेबाक अनिदा मसिंग यामलबा लानमिसिंग थाजिनदुना लेपा लेतना लांदाबदगी मियोइ कया अमसु लांजेनखरे इजरायल लानमिसिंगना लेबाननदा हेजबोलागी लुचिंगबा अयामबा हातखिबगा लोइनाना गजादसु हमास की लुचिंगबा पुंगनमक हातखरे लालसिना हौजिक फावबगी ओइना लेबाननदा मियोइ लिसिंग अनि रोम अमसुंग गजादना पैलेस्टाइनियन लिसिंग 1993 सिखरे अदुगा असोकपा मसिंगना पुन्ना मियोइ 1939 रोम सुग्रे हाइरी मखा तारकपा पाउदा इजरायलना ईरानदा लांदाबदा साउथ एशिया की कंट्री सिंगी नोंगतकी लंबी सिजिनबा यारोइ थिंगलक्रे
Iran na Israel da akan mamong misal attack chathaki ba dugi laman khungani haina Israel na lauthok attack chathana ba thorang lakpagi mami urakpada South Asia gi country singna makogi nongthaki lambi sing sijina ba yaroi haina athingba thamlakre hairi athingba thamlakli ba lebak sing asi America amati Israel ga punna chatminaramba lebak singni First Post na Wall Street Journal da phongdokpagi matung ina athingba asi Jordan, United Arab Emirates, UAE, Saudi Arab amasung Qatar na singbana thamlakibani America amadi Israel ga punna chatminaramba lebak singna Iran da landabada makogi nongthaki lambi sing sijinaba yaroi haina thinglakpa asina maram oiraga hojik America amadi Israel makokta makut hapa haibadu thokle report asigi matung inna hariba lebak sing asina athingba thamlakliba asi karigumba Israel da Iran da landabada makoina mateng panglabadi Iran na amuk makoida landarakpa yabagi achoba mami ama phanglakpadagi athingmasi thamlakibani hairi adubu America gi official singna lebak sing asina defense system singi manung channa soidana mateng panglakani hainadi phongdoki hairi Maka tarakpa pauda Hamas na Israel gi lanmi ahum tamthina hatkre Islamic Jihad ki tup commander amasu sikre Northern Gaza Strip ki manung channa leiba Jabalia da Israel gi lanmi IDF na chathakiba ground operation gi manung channa Hamas ki terrorist singi akan mamong da nongmai kapna bagi thodok amada Israel gi lanmi ahum sikre hari IDF ki sikraba lanmi sing adudi Major Nathaniel chahi 38 Major Matthew chahi 32 amadi Major Uri Mose chahi 32 ni makoi gi aroiba mathong mangam Jerusalem gi Mount Herzl military cemetery da pangthoklagani hari amoromda Hamas terrorist ki group ka punna chatminaba Islamic Jihad ki tup commander amasu Israel gi lanmi singna hatkre hari Islamic Jihad ki tup commander adu Israel na Gaza gi West Bank ta chathakiba air strike amada sikibani air strike chatharaba matungda search operation chathabada Islamic Jihad singna Chijinaba M16 rifle sing amadi atay atopa khuchuklai kya su phagat pangamki haina su phongthoragli Israel amadi Hezbollah ani gi marakta hauzik Lebanon da akan mamongda soktariba lal asigi achoba chaitheng phangbana maram oiraga Lebanon da leiba atopa lebak ki miyoi sing su Lebanon thadoktuna chenakre sumnagi chayol ama ani gi manung asida European country gi miyoi lisingama chanipan rom Lebanon thadoktuna chenkre Hezbollah terrorist group na leiba Lebanon da makhoi gi oiba tonganba lengak sasan ama leijariba adu thugairaga loinana malemdagi Hezbollah terrorist pu maru phangna muthatpa haibasi Israel gi manglan amani hairi Maka tarakpa pauda Ukraine gi Oresa da Russia na miyoi Nepal rom hatkre Chahi ani hena Russia amadi Ukraine lebak ani gi marakta akan mamongda chatharaki balal asigi manung channa hogiba pung 13 gi manungda Russia na Ukraine da ballistic missile sijanaduna landarakpada Ukraine gi Oresa haina khangnaba mafam amada miyoi nipan rom sikibaga loinana mapan rom na achok apan nangan khre hairi Ukraine gi deputy prime minister Oleksiy Kalebana hokiba tha ahum rom asida Russia na Ukraine gi port singdasu Chawna chatharakiba missile attack da chada humpu rom gi changda infrastructure sing mangta kre loinana Ukraine gi konung Kyiv tasu lal asina miyoi kya sikhibuga loinana chawna amangata thokre hairi makha tarakpa pauda yeknaba Iran amadi Russia achetpa morup oikre Chahi kayagi mamangdagi yeknaba ama oiduna lakiba Iran amadi Russia lebak ani gi marakta handak achetpa morup ama oirakpa asida malemgi lebak kayana thawong asida angakpa phaunakre lebak ani gi president Musat Pezeshkian amadi Putin su athuba matamda unaduna hojik lebak ani asigi oiriba phibamgi matangda khanabaga loinana amana amagi mateng pangnabagi matangda su khanaraba yai hairi panba yabadi Iran amadi Russia haukiba chahi chani romdagi yeknaba amagumna hiram kayada changdamnaduna laknakibani adubu handak ikhang khanghodana lebak ani gi marakta marup ama oiragliba asigi nungda kari leibano haibadusu malemgi lebak singna khangingba phaunari Washington gi official singna phongdorakpagi matung ina lebak ani asina amana amagi khudongchaba longnabagi damak marup oirakpani hairi